Yo novi lon lo me do gbe na mesia me va agbenkefe avalaji. Nko nyenye Edem. Ne va moji jabugba ne na subscribe. Ekema na ma video a. Agbenkefe avalaji nu srope ya mi afete mile. Ne nya de la siola na ngode comment yate. Akpadada ne yina subscribers we gba me yo le video ma. Egbefe nu mediwe mafia ya nyebe mi afe la mese pakpaji yinye toothpaste. Allo Pepsodent, Colgate, you mi call nume tutu mi call nume klo. Ya me dibe ma fonu chong. Nu ile wonye be sodium fluoride. Epe side effect allo nu yu ble la megbeton. Ya me dibe ma fonu vide chong. Anyo be na se na ma video pla me de. Okay, mi a yiji. Nu gbanto e ma dibe ma gbanye be obe le yevu gbe me. Obe acute poisoning. No blobe acute poisoning ya nyebe ele poison nous le fifime alo le bebe me alo le wawra me ele poison nous manya toe. Yi ele poison nous manya toe de poison ka nous ele ya nye sodium fluoride yi le toothpaste ne kole nous menklo. Toothpaste enana poison ya nye no ka sodium fluoride. Nous fait vide alon vo sodium fluoride ntontonne le nume clock blide. E ya nya be ele acute poisoning wo. Wonto wate wan ide gogome akpotepe. Sodium fluoride fait side effect we. Ni le gbegbele miaw. Mi ko toothpaste ko le nume clock menye gbe. Vo mi amede wo le vedu ko mede. Enu ita me ko nya ko va moji na we ya nya be anyo be mi ano mi afati dudu odu mi afa ati dudu de mi ano du lili ti fati wate wan no du ati de sia de yodu ode wate wan ko nonu aduji klo imanye be kokoko Pepsodent ya na zao ne Pepsodent me la si ode menye avifa fayo ne o mete un ko brush ko le waduji klo ode menye go menye be nuka e gamela si we ati dudu donyo fifi la melenye wa office mele fide ati dudu la sinye yime no dudu me de Pepsodent fe zaza jikpoto hade benuka gba obena ena benuka low IQ wo susu me de ma ko egblenu le devien egblenu la megbeton ava nu gan ya nye Pepsodent alo sodium fluoride o we pe susu be ma ko ele pode o me ale yo o ko Kristo gbe no ko vanami ya o chinami be ne le Kristo gbe no no me de jifu la siwe yiwe be ele veve me vo mete un le nu me bu ele veve me vo mete un la va wona na do agbela gbe ya mo sigbe nye fluoride ya ma wana wo susu anolo 1+1 a chinambe le 1 ya nye Christianity nyonu kple nchu obere nye amadeka ya nye Christianity. It is not logic. 2 will come out from where? 1+1. Deka kpe deka 11. Ya nye logic. Vole ne le Pepsodent zare obe wo IQ wo technical know-how wo jojo menyansare adidi tamedibe evedu kome devi yo chigbode ope susu menachi ope susu menako ati duduo enyo ma yiji obe bone and urine cancer arterial cancer ya oye wo fu mede aho efu me fe dolele sodium ile meta nu dudu de sia de yi sodium fluoride le mede okuku nwere ko wo pe ne na ngo sodium fluoride ne na pobe adejiwa lo ma dejiwo agbrenu le awon lo ma gbenu le won mi afe deje nono yata me va moji mi afe deje nono yata me no agbenkefe gbefade enu ifia me lo fifula de o ma fia o le school homo sodium fluoride epe side effect de o ma fia wo be le toothpaste me na we ele wundu dudu me na we preservative pleto we microwave pleto me fia nu chon vai le nu gble la megbeton le nu gble le mi ame ibon ne microwave mele ho me na we sube wo nku me ne ko ao magazin
wonto yide gogo ne na kpo microwave pe side effect da menye nya china we wonto wonu aku ava wonu ya onye no vi lolo we dagbe ya meli dina veduko ya ta me no mojiva mebe sodium fluoride de wo toothpaste de mega favide ta na toothpaste me la si o menyebe diatina ko tutu wadu nya tepe de kai e ya mele gbogbona la gbenkepe ya valaji ma yiji ebe vomiting and diarrhea ya ne fluoride va subole la mena wede ya vomiting pe diarrhea va gede me alone by mistake va ipo de ya onyebe egede nu dudu me duina o subole la mena we pa ya wa va pema obe birth defect if you have the video le yineji you know de gbele de vion de sodium fluoride na evito evino menyen o me fiami le sku ho me nu me le gbogbona fifla de o me fiami le sku ho mo ma di YouTube le Facebook le de ya me ko le nu fiawe mebe edu shatawa le enyo edu stombo enyo edu sakode enyo ka ko sagati ste ko pe vomele gbogbona we be de no me bo vovo na srona de le gbenkefe avala jiode ele na de gble le wa gben. You are holding yourself back in life. Mi afe de de no ya ta me no mojiva. Mebe sodium fluoride. Obe na birth defect. If you have de vi na jide, na de agbele de vion, susu mema kona de vi odole le vuvuvo yo le vavade. Vai check sodium fluoride. Penu ogble. O me kpo vuvu ya ta nyi me kpo vuvu vai o research chon. Cover dade nku me. Be menye by force onye be na za pepso to. Alo na za nu na kono nu me klo dagbe me bia na o ya menibo mega ngobo ele veve debe na lenkude wo onu dudu na lenkude nu ile wo fo meyi hadebe no me lenkude wo de wa no poison do generally wo le mia wo be depopulation de menye condom de gbo cho menye gbododo fe dolele de me ez pe to wo cover na me ya menye ebola de ji o ele mia pe nu dudu o tin tomatoes megale eglo enyo be mi adui vona deji poto hadebe preservative yo ko le medede menye nu fie o egble nu la megbeto fe la meseun me bia dagbena o le moji mega ngobo mebe jagbagbe na subscribe vode na ma video kla mede gama mede nye kulu mi anokame no vilon me bia dagbena mesiame agbenu me de mak blona wenye be nenu yo mele fafia nu yo mele wo le moji ele jijona ola jagbagba be na subscribe bogomia kpo be nu je button je ma won de jibe subscribe na subscribe wala ke ma nye plomi anokame subscription nu evele na subscribe le wo bat ezi button jila aziga viaji gaswema na ziji notification bell z all ekpedade bless so be gbesia gbe na me ko video kododa we ano YouTube achi na obe me ko video kododa